فيلما زيغا زاين يعني سركفتي با كو بحثا كتشكش باجاري كوباني دكا لألمانيا خلاطة باشترين فيلما زاروكان ياش بحزار بيسو چاران بدست خص در هنرا و فيلمي جي زولين يعني سولين يوسف خلقا دهوكي او فيلم دي صالة حزار يعني او كتش دي صالة حزارو ناسدو نودو ششاندا شوية ألمانيا بخوا يعني اف خانما در هنر بخوا نویسکارو در هنر خلقا دهوکه لی فیلمک لسر کچکش کوبانی چیکریه جروکا فیلم جی لسر زاروکا که 11 سالیه کردا کوبانیه جبر شر کوچبر بویه چوی آلمانیا و الورجی اوادی منی وی کچا سرکفتی دبا یک جکچین هری سرکفتی لوی ولاتی سولین یوسف در این را کرد آلمانیش باجار برلین لگلمنه سولین خان به خیراتی پیروز به باز گلک ممنون کیف خوش من براستی کچک وقتا خلقا دهو که فیلم کل سر کچکش کوبانی چید که او خلاطی دستینه مالا تا آواز دست خوش زور زور سپاس دوی فیلمه دا بحثا چد کی یعنی سرکفتن اوی کچش کوبانی دکده یا تزاني أبخو تشيرو كما مستعملوا منه صالانو تشاشة هاتم ألمانيا قال خزانة خوش بلكي بجن ظروف كردستان هي سياسي بس متخواست تشيرو كي بقورم يعني بشاك شخوادير بخمجي تشيرو حيانا وكي بجن مخابن قالك زاروك وكي بجن بنا بنابر قال خزانة خول داربي بقولت بلا نربا تشيرو كي ديروكي وكي بجن بلا بحثي إيرو بكم جبروي چندی من بگوهر میگه کچک جبازار کوبانه ج روجاوی بس وی چندی متخاص یعنی برخدانا گلی کرد ایجاری جنان و داره و کی بیشتر دیار بکر نام فیلمی دا و بوم گله گرینگ بو قهرمان فیلمی از وکزارو کچک کرد به کو و کی بیشتر برخدانی خود که بس لیرینا جاوید زارو کجی و کی بیشتر پنابرتی بنرم و فيلمكي يعني ما تخاص فيلمكي تجاري جيتشي بكت وقالك بينار هبن يعني نتني كراكي هنري بو فستيفال بتشي جاء بسركتنا الفيلم بخلاتي راسي بيغاوكا قالك مازن بو كيف خوش بونجي تشكو خلاتي هاري مازن على ألمانيا وكي بيجن بو سينما كاري ألماني بس نيب دولتي جي جاكو فيلمكي وصا كردي يعني نافاروكا بي كردية بس ناس ناموي جي قالك كردية بحث زاروكه که کردی دیگه و شر کردان برخدان کردان که بگویی که تماشاوان یوسا گلک حزب کن بس وکی بجن بجدار اکادمیا سینمایی جل آلمانیایی هل بجارتیه بجا گلک جوانه براستی پرخوشه او کس کچا کرولا و کچه لیستیه نخل که کوبانیه نه؟ رولا سرکه قهرمان فیلمی یعنی بلي دليلة أجرمان ومضبطة ومعسلي خو يعني يزدينا أصلي خوش روجافاينا بس بلي كان تشبونا باكوري أو جرافيا بون توقت خود يعني دا بيرو بابيرو رافيا بون تشبونا أسبارد كميدياتي تشبونا ميدياتي زحمتيا كوف كتشا كو تكريا فيلم سيناريو لسرتشي كريا وخلاط ستاندية زحمتيا كل ألمانيا ديتيا تشبويا پشتی کش کوبانی چویه؟ تزانی بیانیه یعنی وکی بیشتر زحمتی ال قطعخانه جدی بینه چون یدن زاروکی دن جاری به حزنان کن یعنی زمانوی فرقه عادات و تقالیدی ویجی بلکی یعنی هاتو چناوی جلو برگی وی یعنی ناسنامه خوی جدی یعنی ریزه کامزن بو مامستای هه چون او پرورده‌ای بول ولاد ویجا كيف نوف قطابخانة قالك وكي بيجن كاوتيك يعني قالك قربالغ لهيا و يعني تشوا دنك بلنديج يعني قال ما مستعد تاخذ انه قالك رئيس يرتن ويداريتنا بجاج بويتش عندي او نشاني وكي بيجن قطابين دين دكو وكي بيجن قطابخانة چند درفتا ددنوا يعني برامبر او تشتي او دناسه وكي بيجن رژیم سوریه دا و قطابخانه ویداری بجاز بارد كم او دبا وك نمونه يكجي بوان زاروكا بس دكيفا ناف تيما طباني جدا و دبيتا قولتشي وانا
و او parçekê nav tîmî de yani wekî bijin yê mabû yani yê çawa bû yê feraqekê de hebû yan jî tîmayê gelek alawaz bû vê cej hatin navê yan jî ketnavê navê tîmê de wekî bijin tîm bi rastî dibîte wekî bijin komek û hîviyekê dideva û ev jî hîviyekê denewê jî bi rastî çunku hevala dibîne û yani qebûlbûnek boî çê dibe ku jiyaneka nû divê dest pê bike vê derê û her erê bêriya welatê dike hevalê xwe jî û xêzana xwe bes di mayîka filmê yani çawa hezek jî boî çê dibe bû jiyaneka nû û qenaatek boî çê dibe ku mecbûrî ye rêka xwe vê derê bibîne. Gelekî baş e. Baş e te xelatistan te gelekî baş kir rastî. Kêfa hemû Kurdan bi wê xelatê hat plana te yan û projeya te yan û çi ye piştî vê? Danî xweşawê şevî çi bû beremhênerê ku yekemîn car mi filmê xwe yê dirêj gel çêkirî Mehmet Aktaş şînemakarekî gelekî wekî bijin mezin wekî bijin Do min li Duhokê dît. Do el Duhokê bûm Mehmet wê de dirî. Xwedî mîtos film. Erê êca ew jî yanî pêngavê mezin bû sînema wekî bijin Kurdî kiriye wek mamosteyekî heval e jî wek xêzanê bûn ew jî xelatê bronzê wergirt bo filmê gel derhênereka Kurda Bakur bû çêkiriye vîca ez û Mehmet em ser projeyekî nû kar dikin em hez kirin filmekî çê bikin ku li devera wekî bijin Kirmançan jî bi giştî em dê li Duhokê ser dikin çunka ew wekî bijin ew bajêrê ez ji dayîk bûm ew harîkareka mezin ji heval û gêra û sînemakara wê derê wergirtiye ji em dixwazin filmekî dirêj wê derê çê bikin ceviya xwe de em niha Hêvî dikim her serkeftî min du ez li solên du ez li bajarê te bûm Duhokê bûm Duhok gelekî xweş e bajarê min e jî dema ku ez diçime Duhokê zaxwe ez pê dihesim gelekî nêzîkî Rojava bûm me gelekî spas te ji Berlînê mîvana min bûyî û bi hêviya xelatên din her hevî û her serkeftî bî Solên Yusuf derhênera Kurd ji Berlînê.